Morning, everybody. Today, we ride. We're going to ride some horses. X'aktarx l-aħħar messaġġ fuq il-midja soċjali ta' Liam Payne, ex One Direction, qabel instab mejjed wara li waqa' 3 sulari minn lukanda fejn kien fi Buenos Aires, l-Arġentina. Id-dinja mużikali bkiet artist żagħżugħ promettenti kellu 31 sena. Fl-2010 kien parti mill-boy band mir-Renju Unit One Direction li kellha miljuni ta' ammiraturi madwar id-dinja. Payne kien l-Arġentina jattendi kunċert ta' Niall Horan, ex-membru miegħu tal-One Direction. Il-pulizija qalet li rċeviet telefonata minn lukanda Casa Sur li raġel aggressiv fit-telet solar li seta kien taħt l-effett ta' droga u xorb u li kienet jagħmel ħerba fil-kamra u li ħajtu setet ukoll kienet f'periklu. Ftit wara li l-pulizija waslet fuq il-post, instema' ħoss bħal tiżbita fl-art. Liam Payne instab 3 sulari taħt il-gallerija fejn kien alloġġat. Fir-Renju Unit il-ġurnata bdiet bl-aħbar tal-mewt tiegħu. Good morning, Britain. Former One Direction star Liam Payne has died in South America. Il-mewt ta' Payne ġabet reazzjonijiet minnu fih minn madwar id-dinja, ammiraturi li minn xkunitom jafuh bħala l-idolu tagħhom tal-One Direction. Dawn ammiraturi tiegħu fl-Arġentina inġabru jtuh l-aħħar tislima quddiem il-lukanda fejn instab mejjed. Il-ħajja l-Payne wara li l-membri tal-One Direction marru għal rashom ma kienx faċli. Problemi ta' droga u xorb żammew lura. Huwa kellu biss solo album wieħed fl-2019. Fl-2017 flimkien ma' Cheryl Tweedy kellhom tifel Bear qabel ma temmew relazzjoni fl-2018.